The passage is mainly about, mətn əsasən nə haqqındadır? Mətn əsasən qəsəbə və oradakı müxtəlif yerlər haqqındadır. Doğru cavabımız different places in a small town. B variantı. Which statements are true according to the passage? Mətnə uyğun olan düzgün fikirləri seçin. People buy toys in the shopping center. Bəli, in the center'da onlar oyuncaq alır. Families go to the cinema on weekends. Ailələr həftə sonu kinoteatra gedir. Bəli, the cinema on weekends. Bu da doğru variantı. The library is across from the school. Halbuki parkla üzbəüzdür. Məktəblə deyil. Adults enjoy skating in the skate park. Adults yox, teenagers olmalıdır. Doğru cavabımız 1-2, C variantı. Complete the sentence according to the passage. Mətnə uyğun olaraq düzgün cümləni seçin. Adults like to in the park. Böyüklər parkda nə edirlər? Enjoy walking. Doğru cavabımız A variantı. Choose the correct answer to the question. Suala doğru cavab seçin. Why do teenagers go to the skate park? Teenagerlər skate parka nə üçün gedirlər? To skate and do tricks. Doğru cavabımız D variantı. Write one adjective from the passage which characterizes the word library. Library sözünü təsvir edən sifəti seçin. Doğru cavabımız small sözdür. The passage is mainly about, mətn əsasən nə haqqındadır? Əlbəttə, Azərbaycandakı yeməklər haqqındadır. Doğru cavabımız traditional foods in Azərbaycan, B variantı. Choose the correct answer to the question. Suala doğru cavab seçin. What are the main ingredients in pulov? Pulovda əsas nələr var? Rice, meat, carrots. Doğru cavabımız C variantı. Complete the sentence according to the passage. Mətnə uyğun cümləni tamamlayın. Paxlava is described as, paxlava necə təsvir olunub mətndə? Sweet and crunchy. Doğru cavabımız A variantı. Which statement is true according to the passage? Mətnə uyğun olaraq düzgün fikri seçin. The breakfast often includes fresh bread with honey or cheese. Doğru cavabımız B variantı. Which word from the passage fits the following definition? A sweet, sticky yellow substance made by bees. Yəni arı məhsulu. Yəni doğru cavabımız honey sözü. Choose the best option. Ən uyğun variant seçin. This bag to my sister. Bu çanta bacıma aiddir. Belong to. Doğru cavabımız A variantı. Choose the synonym to the word simple. Simple sözünün yaxın mənalısını seçmək lazımdır. Sadə, easy, asan. Doğru cavabımız D variantı. Choose the correct pair of antonyms. Əks mənalı sözlər cütlüyünü seçin. Fried, tired, informative, important, necessary, useless. Necessary, useless, vacib, yəni faydalı, useless, faydasız. Bunlar əks mənalı sözlərdir. Doğru cavabımız C variantı. Match the words to their definitions. Sözləri tərifinə uyğunlaşdırın. To avoid, boyun qaçırmaq, uzaq qalmaq. Stay away. Collect, toplamaq. To bring something together. To pass, uğurlu çıxış etmək, keçmək imtahanı məsələn. To be successful in an exam. BAC, doğru cavabımız B variantı. Complete the sentence with one suitable word. Uyğun bir söz yazmaq tələb olunur. How about making a Korean dish? How about ya da what about? Təklif ifadə eləyir. Great idea, doğru cavabımız about sözüdür. Choose the correct statement according to the text. Mətnə uyğun doğru fikri seçin.
Golden cafe, fresh sandwiches, hot soup, tasty desserts, quick lunch, sweet snack. Yani you can eat meals at the cafe. Doğru cevabımız D variantı. Choose the correct statement according to the text. Mətnə uyğun doğru fikri seçin. Hello Sarah, thank you for ordering from Pizza House. Sifarişiniz üçün təşəkkür edirik. Deməli, Sarah pizza sifariş eləyib. Sarah ordered a pizza. Doğru cevabımız C variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. Can you help my sister? Bacıma kömək edə bilərsən. Yəni ona. Qadın cinsidir. Doğru cevabımız her, B variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. Murad milk. He feels sick when he does. Süd içərkən özünü narahat hiss eləyir. Deməli, süd içə bilmir. Murad can't drink. Doğru cevabımız D variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. My mom always calls my brother and me. Anam bizə həmişə zəng edir. Yəni bizə, yəni qardaşıma və mənə, yəni bizə. Doğru cavabımız A variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. During our class we can paint pictures. Can modal feilindən sonra gələn əsas feil sadə formada olur. Doğru cavabımız C variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. My brother and I. Qardaşım və mən. Yəni biz, we. Doğru cavabımız B variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. Can I use my phone in class? Yes, you can. Bəli, edə bilərsən. No, you can't. Xeyr, edə bilmərsən. Doğru cavabımız 1-4 D variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. Teacher speaks to the students. Müəllim şagirdlərlə danışır, yəni onlarla danışır. Them. Doğru cavabımız B variantı. Choose the correct option. Düzgün variant seçin. There is a book and a pen on the desk. There is there ifadəsi özündən sonra gələn isim təkli olduğuna görə doğru cavabımız A variantı.